Laethanta na Seachtaine, days of the week. Céan lá atá ann. What day is it? An Luan, an Mháirt, an Chéadaoin, an Déardaoin, an Aoine, an Satharn, an Domhnach. Cathain a rinne tú é. When did you do it? Luan, Máirt, Céadaoin, Déardaoin, hAoine, Sathairn, Domhnaigh. Laethanta na Seachtaine. Céan lá atá ann. An Luan, an Mháirt, an Chéadaoin, an Déardaoin, an Aoine, an Sathairn, an Domhnach. Cathain a rinne tú é. Luan, Máirt, Céadaoin, Déardaoin, hAoine, Sathairn, Domhnaigh.